Bravo, dobrodošli. Evo još jednu novčanicu danas pogledamo. A to je 500 jugoslovenskih dinara iz 1981. Novčanica je proizvedena 4.9.1981. Opojen od 500 dinara i na njoj se nalazi Nikola Tesla. Naravno, tu imamo serijski broj, potpis guvernera do guvernera i naravno poen. S druge strane imamo apoen i napomenu da je falsifikovanje zabranjeno zakonom. Do sljedećeg videa. Zdravo!